تعليق عن نفسيتك أكثر أمور شيطانة والنفس داخل قلب إنسان للبين شيء وهذا إنسان تخبر نفسه شو اللي خربه شيء حديث الله يا رسول الله كلام عليه الصلاة والسلام أمرك بأعداء عدوك نفسك التي بين جنبيك ليش تمام الدنيا أشتغل دجمنتر نفسك فدوليات ترايا أو نفسها تمام الدنيا أشتغل دجمنتر حميد دجمن شديد نفسه فهذا چرا كتاب چرا قلتيش تمام دجمنتره لا راضي دجمني باش قد دجمنك دجوار بيجمع فاضا بعد ما رجع دو استيقظ مساهلات كير خبري وحركات كير ما فهم بي دور صار دجمن اما نفسي ما رجع قال بيش ما عطي دجوار بيجمع فاضا قال ما رجع خبري كير زعدار ما فهم دجوار كير لا راضي كان قلتيش تمام دجمنتره وتشات ليش دجمنايا وزلتره وقت دجمني ما يزعم قد من جرام بي تلبدا ما فهم بكل بحالته هاي ما قد خلاص كده حالته هاي الدنيا ما فهم خلاص كده من الدمرين مش خلاص دي اما الناس اللي يقولك ما مسحق عذاب ابدي كده دعاء ما ابدي ده دعاء ما اخذ مسحق عذاب ابدي بل هو يتجري هو يتخرج ايه وصاير تمام الجنوب والجنوب كده من هاي ايمان البلد ده ناقيه اذا رسول الله كان عليه الصلاه والسلام شو صار انا بتكلم تقول وحرب قران مهمتره حرب ما اظن اي حساب كده جنب الله تيرو أي محاربة بالشقة هالداية الجادلة نفسي ناك ليه خالد نفسي آسي ناك أما چه نظامي ده قلبي وصح حركت کرد چه خيالي را چه کرد روی خيال إنسان چه إنسان عصامنه حال که ملت داره زعر همونه وجه چه تشه یاش مرا بنا خبری نفسي ناك أما چه بقوداش مرا خبر نتکن زعر فقط چه حلال نکن چه حرام جي خبری نفسي ناك ومانا ناس أنا عمي تخالي نبینم مرا بشقم خالد نفسي تو قضاشت کردن زعل ترقیت کردن بیاوی شام قوادی قصه کردیده مصری ده هدیه مصری ده یکی فله هدیه وید مصری ده بعصاوی خاطر کردیم خواهی کشف خواهی کرامتی و چی بونه کشف دوی هنه زعل نافده شده او زعل شود مصری ده صابد هر مجلس مصری وید عصاوی خاطر کردیم دوله عالمک مزون هم بود مصری ویش تمام عالم مصری مصر بود عالم إذا عم نظم ودوار حاضر الشمش وملاحظات كير قال تبي سبب فتنة إسلامي المسلم بيه بخاطر بيجي كشا ديني بحق لا بيا خاي كاش خاي كرامات تباش بشم بنا تو الدين الإسلامي بتركنا أم شر يجي راس بين جوا مدار حرية الملاحظات قاد الشمش دي ملاحظات كير قال لك ملاحظات كير هلا ضايع ترى جران هذه إلا أبي رجرادي وهذه خنجرة قبل اشتاقة بدون جباي خدا مش المرة وإذا ما خنجرة بكشم تمنا من الإيدان ناكل ما يلكم ده خنجران ليه بدهم حتى كوبي حدا يجي بكشم لا يا ربي ما بيقدر مش بكشم لا لازم بلازم فداد بلادي الإنسان ما فدا بلا ما يسوي فتنة مسلمان بلا مسلمان بينا خاطر الناس نمنا تابعين بلا بينا كشم شو هذا قرار خالص يا ده ربو جل خال خايكين خنجر خال بشخا جلده جبه خبصة خنجر ده خايكين دار خال شو قسم مراه كده شو دار خانه نشونه ده مرا شو دار خانه من إذن حاضر باش بشي داری کتا قاضی هایش حتی واسه زمتنه اویش هندر را قاضی کرد گو او خنجر را کپتر را رکه ورا جوره وقتی گوسا بود ملاش فرام ما حیون حقیقت کشف بیانه ایدی نهی از نه نسکنی وقتی گوسا گو اما داری وقت چونه گو توش کرا داری خنجر مراهیه و چه انزانم ولی انزانم وقتی جمال خواهد شان برای کردی خواهد این مداد وانی تا خنجر را خواهد گیره تا خواهد کتن بکشید چه بکشتن نواتی چه انزانم انزانم اتیابیش کرا انزانی مخالطان هسته از اون حس 15 سالی وردام الحال لازم که میگه چه چیزی نه جواب خبری نفسی نو ولا جوری اومده خدا تعالی کشف کرامش دونن زعفت چه غیبی جهت زونه ها چون مثلا ایرو چون جواب حد برای کدی خود این مدادونه اتفاقی با قصاب شما متوافی توی تدبیر اتفاقی ایگو باشه مانن تام خاله نفسی داره پیشی خواهد تطبیق کرد دین تا دینای باطله تطبیقم خاله نفس خاناتی به نفس خواهد چه چات به خاله دین اسلامه ورم تلازم خاله نفسی که لازم مسلمان بومه از اون مسلمان با المجا خواهش که روجا خواهش که هر احکام مسلمانی پیکیم من مسلمان از دین خانه ما میگه ملا روش به حد خاله میگه مسلمان جدله هر احکام اسلامی دزانی و پیش تینه میگه مراد زعل واشو و الحمدلله متوقع تدين خوي كيف كما ذا شباب بيسافروا مسلمانان مالهم مسلمان بري هبدنا شو تبكوا انا هذا كل ما قصقت تاج بس زعف حاجه مش هويدا شو ما بين قصق شو تذكر مدو
سدني خط ما تبغى خاي كشت فسنا بتبخابن بدون تابعته يجي قدر المال وسطيرة مجرد بدرا كيف قاشوا ماشي درسات هذا ماله فاضي دي علام داخل المصريات تدو علام كلام وبي هنا خاطر أنا مسلمان بيجا مخالفة نفسه ده يبيش يا خاش 5 سال يبغى هذا الكلام ده كيف كلامات يشيلونه زعم شيء غيري بزانه شو خالته يدي نخاطر يوم ملاد بني وصاد كرن أنا رسول كان تكتون عليه الرسول والسلام شاطر أمريكا قلت مخالفة نفسه لازمه مجادلة نفسه لازمه الحلوة وقبرها مهم ترى يوم يتكلم شو ترقي يتكلم من لا تجي ما يتكلم قال خبر ساعة نوكة وداري نوكة شو هكذا لازمه مهمة ناس خرابية مرفان جاري لا الشيطان دجمة وصل الزمان آدم بخمر حتى نهاد دجمة جمرة دجمة يكي زعف قديم جمرة دجمة لا الظاني جري آدم بخمر هات آوتن وده لعنت ليوني جري آدم بخمر ده شويش هاش خلي طالبك قلت من بيد الساعة حتى آخر زمانه وش خلي طلع على ربع حتى فايدة إنسان تصار يقول قبل الناس حتى وش هاي زعفان جوراد آدم فاضل تيو خبينهم هاي زعفان بخمر صابع إخوة بس أنا أقول هرشته صابع ترى جهنم حاضرة جهنم ما تيجي كده يوش حتى انها إبليس وأولاد البيت هل الذي يكون إنسان يبقى يخبن بضم خالص حق جهنم إذا إنسان يخرب من جهنم ليه يتخبتن يرى مجدن لأنه إنسان يقول لحظة قلبه ناتشي يعني الشيطان بدون ما يخوان نبكوا بخرابونا الدنيا بالتنج ما فان قائلة آخر التنج قائلين وهذا بيكر أنا يدا وصاك الدنيا يخراب كده ليه يجرق وحرب ويجي خراب كده هذا آخر خراب كده الدنيا يجي خراب كده يجب سنين أو سنين دجمنه كسانه دوی هر عالی مثلا خراب بود. دوی دنیا مجموعه فان لهب کرده خراب بود، مر هر دو بکوچه و با عادی کرده و تا نفران، نوانی کرده و تا نفران، حدی نفران منی اون آخر نماز خراب بود. مر بدیم میمسح قضا بدید بی. جو میرز به هایش فهدی ملاحظه بکه خبر نفسه خب واقعا جینه ده، خبر نفسه حرکت نکرد، خبر خودی پیغمبر حرکت حتی خلاص بود. حتی عذاب قبری، عذاب حشری، عذاب جهنم خلاص بود. هسته در خیلی ضعف گرام پیشیامه هنه فقدر رسول اکرم دویجه علیه السلام حدیث هذا دویجه یان کورت آگیره یان بخشه جنته قبرش خواهی قرار یان بخشه جنته یان کورت آگیره جهد و یک ما فکر عملی باشش فضل جنت ما فکر عملی خواهیش آگیر لأن حديث الله هي عذاب القبر بزعف چشم بیان کرد عذاب القبر هي بودان ماران دو فشکان هيا بيجيبش قبره وصاد جيبشين قبر طريقات جيبشين كل بارسيو تشابرات هذا ضربات ما تريد أصلا كأنه هم بارسيو كانوا نوعا وقدر بيجيبش ترى هيا كم قاصد بي آجرش قليه هيا كم ليدانا مراكنا طول مراكنا كل هدم أنواع تشاشيد ده تم عذاب القبر هنا عذاب حشيش هم دوش فرج ولا بيان كده تيجي 1000 سال دريش بي أو هيا وجهنم يجي كاش قدر خده رأس جهريه قدر قسمت كده مالكو اجا خبر نفسي في الا دمر مسحات ما العذاب عذاب قبري هنا حشيهن لجهنم مدرك واجهاتي بك مجادله من نفس خراب بك خبر نفسي نك خبر خدای پیغمبر بك قاچه ایام فيه وصفك مني حتى فاجأت ما خلاص بك هو رسول اكرم عليه الصلاه والسلام هر جمله بیان کردی شایی که ماسیل باقا نشتی حدیث به هر سه جمله دویجه اما سه جمله ها زعل جامعه ما فکر کد دقت بکرد و هر جمله ها جشیرت انسان را کافی هر جمله ها دوی تدبیر دنیا خود ببینیم قدر سکن اوای دنیا دا کون دنیا رشقات سکن اوای لانگول هی دا دنیا خود ببینیم مثلا بیام تزانی که وقت مده دنیا 6 هفته